Sebokeng sena ho tlo sekasekwa dikgothaletso tse ileng tsa tjhaellwa monwana dilemong tse 5 tse fetileng le ho kgetha boetapele bo botjha. I think we're going to have a good conference. We are going to try and get out of that conference united. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. Mathasong a bekena Mokga o ile wa iphumana o le maemong a ho sireletsa moetapele wa ona Palamenteng. I vote yes. Ditho tse 5 tsa Palamente di ile tsa hloleha ho ikamahanya le dipehelo tsa Mokga, mme sena ha se ya ka sa thabisa baetapele. We must make sure that our people can see that we now have a decisive leadership that is focusing on implementation. That's what we want to see coming out of this conference. Ka ho le nyewe ya ditho tsa ANC tse sa kgotsofallang lenane la bathongwa ba NEC e hlakotso lenane la dinyewe tsa khotla le ho laelwa hore di lefe ditjeo tsa nyewe. I'm not satisfied that the application has been made out for urgency and the matter is struck off the roll with costs on an attorney-client scale. Hosane mopresidente wa jwale wa Mokga Cyril Ramaphosa o tla bula semmuso Seboka le ho teka tlaleho ya dipolotiki ya Mokga.